Ni Jesus iti gayem am kaimbagan, gayem am mapagtalkan amangaywan. Nagsakripisyo jay krus gapu kanyak anyan nga ayat na kanyak ni Jesu Kristo pinapudno na ayat nga pati agayem ko Joy bantay Kalbaryo inain karu pinagkaado ama sulko into nagsarak kami sa di gloria aprusatot imaken sa kanan isuan na ilan sa gapu kanyak tapno laing masuk bot na ni Jesu Kristo tinapudno na ayat na patek agayem ko Joy bantay Kalbaryo inain karu pinagkaado ama sulko Jesus na pudno